Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga babo, mga bapa, mga kakak, kari kamu kuno pahang ka sa saat sin Islam. Biya din ba yung pagtagama sing kita niyo habulan si Ramadan. Amo ba yung pagtagama? Amuin mamimi sing ginisan tibayhuan sin pagkaon sin iinuman hasupaya masampang imbulan si Ramadan. Atau mga yunaa dahing mga idin atau mamaid paghinangan hasupaya mausal in waktu hapagtug bukon mga katawtay manghuran na agama Islam. Dahing mga pagtakama habulan si Ramadan biya sinagkahinang sin mga salafus salih muna manghindua sila po Allah subhanahu wa ta'ala. Manghindua po Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan sila paabuton habulan si Ramadan. Damikyan manghindua sila bang mayantay masin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat nila halaman si Ramadan. In hikarwa dahing mga pagtaka mahabulan si Ramadan in hikarwa amo na yung pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to kaw dihilan dahing mga anughara sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya rejikian kau insubay kau magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan hawak to kau liap pasin Allah subhanahu wa ta'ala insubay kita ni magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikatunya mga tay mahud na mga kama Islam insuway magkugkuyag kita niyo hawak to di matong namon palang pa ini hadarat sing kita niyo in bulan si Ramadan. In mga salafus salih magkugkuyag sila hawak to dumatong na bulan si Ramadan. Biya din na ba bang on kalasahan mo hang katahon mo na wayron kita pag-uus kaya suy-suyan kau dumatong maun kay mo di mo hikasipat indeng ha mga pagkugkuyag. Biya dahayan in bulan si Ramadan piag tatakad-takaran sing kita niyo makaminsan dahalom sin hang katahon in subay in muslim magkugkuyag halaw man yan karena ukabon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing hamang in kalawang-lawangan sin surga damikyan tambulon sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalawang-lawangan sin apinarka jahannam. Damikyan mga tayo mahud na mga Islam in subay kita niyo manuntut ilmu humati singka hukum-hukuman si Ramadan karena in pag-ibadat paningod-singod adakala di tayo mahud sin Allah subhanahu wa ta'ala in subay kita niyo amuin humati hasupaya na to madawhat in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in kita niyo hari pa dumatong imbulan si Ramadan aunun nato in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala amo hindi nabalikan in katan dahing mga nahinang kangian umukab kita niyo singi kapan bago hasupaya amo in wayron tamaktok-tok hawak to kita niyo sumod pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam in Muslim bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala himinang siya sin uno-uno na karayawan karena amoyad to yung karayawan amoyad to in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing mga kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sururun tudkhiluhu ala muslim amuin makarihil kau kakuyakan pa mga Muslim asababiyad to ayaw na to kalupahan in katawtay manghuran na to barhajat deng mga miskin amuin hirihil na to in kapatut nila hawak to aung gaus na to mura-murahan mag-agad-agad kita niyo magsampang habulan si Ramadan mura-murahan bang mayan kita niyo lapasun deng hauno-uno kamudaratan sarta dihilan kita niyo tawfiq sin Allah subhanahu wa ta'ala pangmayan madawhat na to
in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan ibadat, tibayhuan sin ibadat. Mahuli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Ramadan.